by'abanyarwanda ibiki abanyarwanda n'ibifobona kwa kera bariya barabi ibo bama bakora n'umwami wabo yapfiriye muri kare wanyu umwami w'abanyarwanda abanyarwanda n'ibifobona ibo bamafobagana baremera abazungu ariko abami bacu bama bagenda nabagiye buriya zabaye kera muri za 2000 none aba bantu bazavuga yuko bavuga yuko abanyamurenge bahungiye muri ari abanyarwanda bahungiye muri Kongo byo biri gute ni Kenya Kongo yaje isanga abanyamurenge twebwe abanyakarama twavuye mu Burundi byitwe gute ni ibinyoma by'abanyarwanda za politike zabo zo gushaka kuzahura Kongo nta munyamurenge wavuye Rwanda uba ikibazo gica kiza imbere ya bijya bibazo byabaye imbere ya 96 iyo mvugo yuko abanyamurenge bavuye ari impunzi byari bihari muri community genre yuko ari abanyarwanda bahungiye muri Kongo ntabwo byari bihari nakubwira ko badufite n'abasenateri b'abanyamurenge muri Kongo Kinshasa urabona minisitiri wa infrastructure Gisa Frederic yabaye senateri w'umunyamurenge yabaye senateri muri Kongo muri 1975 iyo na magana arindwi 75 oya no 75 1975 ni ibinyoma tabiri ni propaganda zabo izo propaganda bozi kuri mwebwe mwamubona yuko ni propaganda zigamije ikiyo just urumva iyo barashaka kwerekana impamvu bari muri Kongo iyo bari muri Kongo bashaka kwita abanyarwanda ubu nyine intambara yarabaraniye basigaye bashaka ngo bafate n'abanyekongo babita abanyarwanda ariko ubundi baragerageza uko bishoboka byose ngo babite bavuge ko ari abanyekongo ubu ntacyo bahuriye nayo ariko ubu nyine bashize ku karubanda ubu nyine bageze iminsi bari babesha ngo urumva ngo ni abarandafone ngo bakomotse mu Rwanda bakomotse mu Rwanda ni bande bakomotse mu Rwanda ntabwo abanyamurenge ntabwo bakomotse mu Rwanda ni abanyekongo kimwe n'abandi ahubwo naho plateau nibo bayigeza mu Rwanda nta n'umuntu wari ibyo kandi bagezemo mu kera mu 1300 ntabwo ari ibintu urumva mwebwe n'ibisokuruza biri kuri bujya butaka nyene raba ngaha muri Amerika jewe ndafise umunyokuru yego zirimo aha ngaha muri Amerika jewe ndafise umunyokuru bavuga yuko afise imyaka igera ku 100 mengo na 32 gutya yego aracariho bavuga yuko yoba yaravutse nko mu 1800 na za 80 gutya na karindwi yego urumva yego ndabire rero ndaba rero uwo munyokuru kandi wiwe yavukiye kuri bujya butaka yavukiye Kongo ndaba rero se wiwe yego urabe na sekuru wiwe uwo munyokuru wiwanje
bose bavukiye hajya muco uvuga ngo urumva hari impunzi zahunze muri 59 yego z'abanyarwanda zihungwa kandi ntureka zari mu Rwanda hama izo mpunzi rero bagaca bashaka kuzisanisha na twebwe kubera yuko twaravuga ururimi rumwe twumvikana nyene nk'uko bavuze ikirundi none woco ushaka interpretation umuntu avuze ikinyamurenge nta interpretation yani nkako arigize ngo mpakanya ngaye bazo gafata wewe uri kuragenda sobanura bafatira kwabera kagenda usabenda murumva gasaku kumuyaga ko ndi mwibarara yego agira ngo duhere ku kibazo cya mbere aho murabaje ngo se abanyamurenge bigeze amami nk'andi moko yose yego icyo kibazo reka tugisubize kuri dukoresheje yego kubera ko hari abami barenga 2 cyangwa 3 bari mu duce dutandukanye ariko twose turi muri ako gace yego hakaba n'umwe bita Bigimba wari umwami w'abanyamurenge wari ukomeye abakoroni baje bamukoreye icyo bita kumukorera relegation icyo baramurereze bahita kumurerega bakujya bavanye Musinga mu Rwanda bakamujyana aho bita muri Shaba bakamusiga aho ngaho bakamurekera aho ngaho akazapfiraho n'uwo nawe nuko bamutwaye kubera kutumvikana n'ababiligi cyane kubijyanye na colonisation mbere ndetse n'abarabu igihe cya deportation cya importation y'abirabura babajyana muri Amerika mu bishiki yego abanyamurenge bari opojeje icyo gihe barwana n'abarabu iyo ntambara ivaho hazana n'uy'ababiligi bamwe baza kubatwara mu ntambara y'isi yose abandi imbere yaho bagenda bica abami bamwe na bamwe kuko hari umwami bita Gahutu w'umunyamurenge wabaga muri Plaine bishe na famiye ye yose barayisisibiranya tumumva amakuru gusa bituzi ngo ninde ariko nyine yishwe n'abo bazungu bamufatikanya na famiye ye n'abami bwe bose abasigaye baratatana nyuma yabo baje gusa nkaho bahunze icyo bitaga malaria umubu cyangwa se mushitsetse muri Plaine yari nyinshi bafata ku misozi haruguru bageze aho ngaho bashinga amami yabo noneho kubera ko abazungu abapfurero babubahaga cyane noneho bafavoriza ubwami bwabo ari amashefu tutinyovugaga y'abanyamurenge hari dekere zayasibye zayakuyeho noneho bakazikuraho ukoze ubushakashatsi wazibona ayo madekara arahari muri biblioteke y'ababiligi ugiye ni Kinshasa wayabona uyashakishije urayabona ayo madekara yakuyeho amasheferi y'abanyamurenge noneho ayo masheferi bamaze kuyakuraho babanyanyagiza mu yandimo ni ukuvuga ngo aho bari begereye abari begereye abafurero bagatwarwa n'abafurero abari begereye ababembe bagatwarwa n'ababembe abari begereye abavira bagatwarwa n'abavira ariko n'ubundi bakagira icyo bitaga amagroupement bakaba abashefu de groupement noneho hakomeze kuba intweka ndende abanyamurenge bigira inama yo kwimuka bakava muri moyen plateau noneho bakaja muri haut plateau noneho bageze muri haut plateau rero bigendera mu bworozi bwabo babarekanye n'abazungu noneho abazungu baza kuhabakurikira barahabasanga noneho bagashirisha abashefu bato bakorera noneho ya zone yose ya ntuza yose bayidiviza mu cyo bise district ya Uvira igabana niyo bita Mwenga na Fizi noneho
bayicamo nk'amazone none abanyamurenge baba divize muri ayo mazone ko ari atatu none basigara muri centre bakorera ayo mamiliyari cyangwa se izo administration zindi kubera ko aho bari batuye hose bahagabanyije ku buryo hatagira entité administrative runaka ihareba noneho hakaba hari abanyamurenge bakaba bari paripiye mu mantu zatandukanye ku buryo nk'aba bari aha abenshi usanga babarirwa muri nka Fizi yari yiganjemo ababembe noneho iri divize mu makolektivité y'ababembe none ikabamwe twebwe niyo tubarizwamo ariko tukaba tubarizwa muri kolektivité mu magroupement ayoborwa n'abavira none abazarurambo naho ahandi mu kandi gace bakaba muri kolektivité ziyoborwa n'abapfurero none abandi bamwenga nabo bakayoborwa mu zindi kolektivité z'ababembe kuko ababembe babafizi bakaba namwenga cyane yo biganje uko ababembe buriya nibo benshi kurusha abandi muri ariya moko y'iwacu hafi uretse abashi wenda n'abarega n'ababembe abo nibo bantu baza ku mwanya wa mbere noneho rero nyuma yabo ariko icyo gihe cyose bisa nkaho ntacyo bitwaye kubera ko n'abari batwawe n'ababembe ntacyo bari batwaye n'abapfuye ntacyo bari batwaye bakoraga kimwe n'abandi baturage bose ngo impozo zose zazaga kimwe nguko bayimpoza abaturage bakabayimpoza kimwe noneho abanyamurenge bakaba bari bafite faveur yuko bo bari bafite ubworozi bwabo ntibite ku bindi noneho n'aba bafite mu bice byabo bakumva ntacyo bakumva ahubwo nabo bishimiye kubatwara kuko impo zabo zabaga mu nka bayimpozaga inka noneho wenda nko ku mwaka bakavuga ngo aka gace abashefu runaka bazatanga inka ku mwami runaka aba ngaba bazatanga inka ku mwami runaka ugasanga basaga nkaho babishimira cyane kuba babafite kubera ko bari source ya revenue ifatika noneho abapfurero batangira no korora inka kimwe n'abanyamurenge n'uyu munsi wa none abapfurero barorora kimwe n'abanyamurenge abanyintu ni bakeya borora kimwe n'abanyamurenge ababembe bo ni bake cyane basa nkaho iby'inka ntibigeze babitekerezaho ariko abapfurero baje kubera ko bamwe nyine abapfurero benshi bakomoka mu Burundi abandi bakava mu Rwanda noneho bakimikisa n'abavuye Tanzania bagakora ubwoko bw'abavira bakegerana n'abapfurero ku buryo bamixinga nta mpamvu nimwe yo kubatandukanya babwirwa gusa nyine kera batandukanywaga n'ururimi ariko ubu n'ururimi rwabaye rumwe ubu basigaye bashakisha nyine kugira ngo bakore amoko abiri ariko iyo utabazi wowe ubatura muzi ko ari ubwoko bumwe kuko bose barashingirana bavuga ururimi rumwe noneho igiswahili gishaka kudomina muri no minsi ya nyuma usanga bose bahurira ku giswahili iby'indimi zakavukire basanga bazivuyeho rero muri aho ni imbere y'umukoloni ukazwagera ku mukoloni naho ibyo wenda mwe n'abataravuze ahereye kuri nyirakuru ni ibizazi byinshi uhereye kuri uwo nyirakuru ukagera kuri sekuru na sekuruza bose usanga baravukiye aho ngaho ku buryo birabavuga ngo turi abanyarwanda biriya abanyarwanda babyita nko kwishongora kwizamura cyane kuzamura ibiciro bakizamura bakumva abarundi ari abanyarwanda bakumva abanyamurenge ari abanyarwanda bakumva abagande bakumva abafumbira ari abanyarwanda bakumva ukibaza pourquoi bumva ko aribo source y'abantu nkaho aribo byibura baturuka ruguru kuko abantu benshi baturutse muri Afrika du Nord bamanukana nire barukuzamukana nire bayizamukana baza muri ibi bice dutuye muri Afrika Centrale ariko ugasanga nibo bumva ko ari nkabo babyaye abandi bantu
kubera ubwirasi bwabo. Naho ibibazo byaje kuza mbere yose baduturanye n'abandi bose nk'uko byari bisanzwe. Gusa mu myaka ya za 60 igihe cya independence habayeho les partis politiques zarwanye, abanyamurenge baja muri zimwe, ababembe baja mu zindi, barwana nka parti politique. Nubwo byinjiye mu moko, ariko byinjiye mu moko bivuye mu vyama by'ubutegetsi byashakaga kuyobora Kongo nyuma ya independence. None abanyamurenge baja muri kimwe, twese twari mu cyama kimwe, ariko none kubera ko abanyamurenge bari bafite inka arizo zari ku misozi, abantu bashaka barimo barwanya ubutegetsi barwanya kudeta ya Mobutu, noneho barya inka z'abanyamurenge. Abanyamurenge bose bahita solidariza nabo, baratandukana. Batandukanye noneho batangira kurwana, abanyamurenge baja kuri kote ya Mobutu. Noneho bagiye kuri kote ya Mobutu, uriya Kabila wapfuye ni wari chef wa rebellion muri Kivu. Noneho barakomeza bararwana. Izo nizo ntambara zabaye, uza kumva abantu benshi babesha bakavuga ngo twicwaga ngo na leta, ni ibinyoma. Ahubwo twari kuri kote ya leta, tukarwana n'ivyama byarwanyaga leta. Turi kumwe na leta dutsinda ibyo byama bindi bakabira baburiramwo n'ababembe nibo bari baravyitabiriye cyane. Ababembe rero basigara n'inzika y'abanyamurenge kuko abanyamurenge babatsinze. Noneho tubatsinda turi kumwe na guverinema. Igihe habonekaga akantu aho hari mu wahe aho hari mu mwaka wa za 60 ukazwagera muri 72 73 hari akiri intambara ntoya none zimwe z'abamurere yes. None imbere yuko ko mu Burundi bavuga yuko muri 1972 ubwicanyi bwabaye aho hatumye habaho bica abahutu benshi mu 72, bakavuga yuko intandaro yo vyose barabo bamurere. Ese byo bifitaniye isano nabo banyarwanda? Nonse abo bamurere bari kumwe nabo bita bamudandi b'abanyarwanda, abanyarwanda bari abatutsi bari babakuye ku ngoma mu Rwanda. Noneho birefisha muri Kivu, ariko bagenda arabas inyenzi bafatanya na groupe ya Murere ni umuntu. Yego, bahita naho icyo bita la jeunesse, c'est la jeunesse, kubera ko nyine ururimi rw'igifaransa rutari rumenyerewe cyane, bahita babona aba jeunesse, ariko c'était les jeunes ba mouvement. Noneho bakabita ngo les jeunesse cyangwa se la jeunesse, bahita babita ngo aba jeunesse. Abo ba jeunesse rero bari aba jeunesse ba parti ya Murere niwe wari uyikuriye muri Kivu, agafatanya n'abanyarwanda bari bavanywe ku butegetsi, bababwira ko babafasha gukuraho Mobutu, nabo bakazabafasha gukuraho Kayibanda. Abo ngabo bananiwe bagiye aho bita Inganji, bavuye Inganji baza bapasungwa binjira mu Burundi. Ubu binjiye mu Burundi nakeka ko ari muri za 71 cyangwa 68 gutyo. Yego, nkeke ko ari abo ngabo baje ku influencinga kwica abahutu mu Burundi. Cyangwa hari parti babogamiyeho, nta makuru menshi nyifiteho, ariko nzi ko bagize uruhare rwinshi mu gucanishamwe abarundi aho baviriye muri Kongo. Ngo bavuye muri Kongo batsinzwe. Noneho rero bahita binjira mu Burundi, nicyo genda banateye n'u Rwanda, bagarukiraho bita mu Bweyeye. Okay. Hama muravuze yuko muri Kongo ingene mwahaba ubwami amagroupe n'iki byose. Ikibazo nsangira, mwitwe abatutsi gute? Eske imbere mukiba muri Kongo ico gihe abanyarwanda bataraza, mwitwa gute? Eske ko uitumva mwitwa abatutsi, mwabaye abatutsi, mwiswe abatutsi gute?
cyane ko nzi muri Kongo amoko yo muri Kongo azwi hamwe bavuga batwe turababembe twe turabarega twebwe turabaki burya none ubwoko bwanyu bwitwa abatutsi cyane muri abanyamurenge none nkeneye kumenya ati ingene mwiswe abatutsi nako nico kibazo gihari pour le moment abanyamurenge n'izina ryaje nyuma yego ariko mbere hose twitwaga abatutsi ubundi tukitwa abanyarwanda ubundi tukitwa abandi bakitwa barundi abandi bakitwa ba muntu sinzi imbaho rushizina bita muntu twitwa bakunda kutwita ba muntu abanyamurenge kubera izina abanyamurenge ryabayeho ryari mwiswe ryari abanyamurenge yaje muri 70 na mbe nakangaye gutyo ariko ryari risanzwe rihari ariko rihari ande z'ordre ku buryo nkeneye kumenya umukoro nataraza mwaba muri Kongo mwitwa umukoro nataraza twitwaga abanyarwanda abandi bakitwa barundi kuko nta kibazo cyo kwitwa umunyarwanda cyari kihari kuko ntabwo twari abanyarwanda bo mu Rwanda ubundi twavugaga bari gwitaga urw'ikinyarwanda voilà urumva mu ncamake mwebwe novuga yuko ufite ubwoko bwanyu mwitwa nkakujya abarundi bariyo hariho abarundi niyo normal kandi nta ngwane biteye akujya ko abarundi b'abanyarwanda abarundi bariyo mu Rwanda mvuze muri Kongo kana yitwa abarundi iriyo niho nagomba bati ko barafite n'umuchef kutumye urumva namwebwe murashobora kuba mwaritwa abanyarwanda mugakani mufise n'umushimyi w'abanyarwanda abo nyine bitaga abanyarwanda abandi bakita abarundi ariko twese hamwe tugahurira ku kintu cy'ubututsi kubera burya ibintu abatutsi kubera burya abatutsi burya bazanywe n'abakoroni nibo bagiye kuguhereza importance cyane ibintu by'amoko kugira bagira amadivision burya babishingiyeho barabyasantiwa ariko byari bisanzwe bihari byari bihari mugabo bidafise forme nk'iyo bifise uno munsi ku buryo bidafite forme nk'iyo bifite uyu munsi byari bihari mugabo bitari nk'uko iyo umuntu yabaga ari muremure cyane bamutaga umututsi yego umuntu yaba mugufi akaba munini bakamwita umuhutu yego mugabo ahantu kiza ndibaza ibyo byitana umututsi cyangwa umuhutu niki byari biri à l'interne yiwanyu kuko twebwe iwacu nta by'umuhutu nta by'umututsi byari bihari twese twitwaga abanyarwanda twese twitwa abatutsi twese twitwa ari n'umuhutu wari uhari wese bose bahita biyita abatutsi bose kuko nta division zari zihari nta n'umuhutu wahabaye gusa niba hari n'uwari uhari uwo yahise bose bahise bahurira ku cyo bita abatutsi noneho bakita abatutsi nk'uko babona nk'uyu munsi wa none ubona nk'umusomali ugahita umwita umututsi yego sinzi ko iwanyu bikorwa twebwe iwacu iyo haje umuntu w'umusomali bahita bamwita umututsi iyo haje umu Ethiopia bamwita umututsi iyo haje nk'abarabu batari abarabu cyane mubone ko basa n'abazungu kuko ari abarabu bahita bita abazungu hakaba n'abandi barabu bita abatutsi kandi bose ari abarabu yego ni bene kuriya amoko yari ahari ntiyari amoko afite imbaraga nk'izo umukoroni yaje kucocera kwinjizamo kugira ngo abone ukunda diviza abaturage abashe kubaryanisha naho icyo gihe twari dufite amazina atandukanye kandi twese twayahuriraho iyo bavugaga ba muntu twese twayahuriragaho wabona abarundi ntacyo byari bitwaye iyo wabagura umunyarwanda bakakwita umurundi ntacyo byari bigutwaye iyo wabagura umurundi bakakwita umunyarwanda ntacyo byari bitwaye bakwitaga umututsi ntacyo byari bitwaye twese twari bamwe twarashingiranaga twarabanaga ibintu byose twarasabanaga n'uyu kugeza uyu munsi wa none tugeze muri za 70 muri za 60 haza abanyarwanda b'impunzi administration n'amoko kubera ko babandi bashaka kutwihimuraho kubera ko twari twarabatsinze noneho bashaka kwinjiriza abatutsi b'abanyarwanda
kugira ngo bahite batwenkirikamwe natwe twese tujanirane nabo batwite impunzi zivuye mu Rwanda. Nibyo byo mu byo bumva bavuga ngo bavuye mu Rwanda ngo muri 1959 1960 ibintu nk'ibyo baraga bashaka gusa kugira gute kugira ngo bumvikanishe ko za mpunzi zaje muri Kongo ari zo noneho abangaba kubera ko basaga noneho kandi bakavuga n'ururimi rugiye kumera usibye twebwe ubwacu ariko n'abafero bashaka kubitandukanya bari bazi gutandukanya umunyarwanda nyine w'i Rwanda n'umunyarwanda w'imurenge noneho babita abanyarwanda bakatwita abanyamurenge buriya nize y'abanyamurenge n'abanyarwanda bari twise kuko twebwe twitaga abatutsi mu ncamake ava yuko aba impunzi 59 zishika muri Kongo mwe mwitwa abanyarwanda hama abanyarwanda rero abanyarwanda nyene bavuye mu Rwanda bamaze guhungira muri Kongo naho mwaciye mwitwa abanyamurenge kugira bashobore kubatandukanya nabo bonyine ubwabo banabitwise kugira ngo bitandukanye natwe twitandukanye nabo ariko mbere habanje kuza izina rya muntu batwitaga ba muntu natwe tukabita abapanya nuko abapanya panya ariko noneho urumva ni ijambo itonde ngiye kwinjira mu rusengero gato hasigaye iminota nk'ibiri ijambo abapanya ryari rihuriye ku banyarwanda bazanywe n'abazungu bari mu makompanyi bagenda bakora imihanda bakora n'ibibuga by'iki ibintu nk'ibyo yego noneho babumva ari abantu bari muri kompanyi kugira ngo babatandukanye nabo noneho bakabita abapanya n'abatutsi ariko cyangwa se bavuga ururimi rumwe ariko n'abaturuka muri kompanyi sabe n'igihugu s'abakongomani n'abapanya noneho bakitwa n'abapanya noneho abapanya ariko byabaga bikomoka kuri kompanyi urabona nk'ubu twatangiye kwibwirana tukavuga ngo twebwe turabanya byinshi nabwo kuvuga ngo muri abanyoni muri abanyoni abanyarwanda ibyo ngibyo ntacyo bari bafite kandi ndoshobora guhura n'umuntu ngo mutandukane utamubajije ngo se urinde umurara wanyu n'umuki uturutse hehe utuye hehe uraja hehe gukora yiki wari umuco w'abanyamurenge wari uteye gutyo abapanya bo ntibyashobokaga niyo wahuye nawe akakubaza gusa uriya muhuye n'indi ukavuga uti simuzi ni gute uvuga ngo ntumuzi kandi muhuye akakubwira ngo ni umupanya sadire ntiyakwemera kujya muri izi gahunda zacu ntiyakubwira ibyiwe ntiyakubwira iyo avuye ntiyakubwira uwo ari we ntiyakubwira n'ubwoko bwe n'ibintu nk'ibyo dusa nk'abatandukanye gutyo ariko abandi bakongomani bandi bashaka kutuzingazingira hamwe nabo kugira ngo batugire batugire abashyitsi kugira ariko nanone kugira ngo batugire abashyitsi